Mwamukira chia kwa mkethi muridhiri wa Meru TV rukiri thongi katharo egaratu na mbere kwa tokeo na kanya gautiri na kaire kiri mubango wetu aturingeme rukiri thongi rukiri rwega rurankwirigira ati manurere bwega na nukiri te bwega ka withire bambeto ni famina zukimathi ruterwa runge Alex nwe mwerekere wako tukambiria kumenya maramari ndeni metha yetu ya ndeto na tutinarikanete mwakuru mbwega thenye chiongwa chiatha lakini chietu tuchamberie kagitania ka tuchamberie na arantere chaki ni wande mudhambi na arende akaribethele tubakinambe kwa bakibu magiria na gukire tuyutonu ntubwa kwa wachukuruino na arabethele tubakioroteria biara arugamiri bachukuruino bakiuga chukuruino gekwenda kinya kwingwa na bakenda ende baraba ethele tubakimirwa mwe gutigira ati ibagukira kengo kuona chukuruino ekwewe kendereaga burako bateri mwandiki wetu wa ndeto ndagara waigona nwe ugutwambiri na ripoti ino kari na tori bagene wandi mitharo getigo mungeke mari bakoromba kunengerwa gitumige gutuma cukuru ya Kiumbuni ya kene yenda kwingwa ya cukuru yetu iso cukuru yetu rothe atia gaba kendo rugamiri ba cukuru no pweresa chanjo gitumige cukuru no kwenda kuthira amwe na kwithira ba university bakugana kire cukuru no gutigira ni gukura ata ai risk ya kuingwa na ni romba tukuoya watu ka skulu ne kuingwa tubate kumenya tumkire kuingwa watu ka ni resources ite tubate kumenya ni resources ilepo ite ya gitumie ingwa tonto karipa papo kuona ni ba university evere skulu ni ratutethagia sana thaire ira operataga kwina jiana akanepa omba kuanda skuma pakatetheka yana nonto ikombolete na mizi gwetu no beza gutugulete skuma nambi muthenyo mutu na beza bakirilaga batwila baumagia assembly ya skulu belo kuma September ziana itigacoke skulu kene either ithimulaga kana ithikungi onto twe community twegwa athuria nkolozi yetu kurugia kariba baba kemeneria kuragera kwarito kurutha kigerio nonto bwerando ria bisi na baririte kigerio giki arabo gite monkera gukarito baba bakunyamarira gukuna mutorere wa uri watini bwa kwangaratana kwina murutu arite mbesa aruthe kigerio na murutu eriro atigatonye skulu atikaruthe kigerio murutu ni arite kigerio ni balance ari nayo twenda kwira principal you are trending on a high risk zone kila murutu ni arite kigerio ni etigerio ruthe kigerio kuma au certificate ya umo kiboneka certificate ya keja kirie na tim tonde ajarirwe mugitonga ati no kinya ori mbesa jionde kana umba kurutha kigerio ona Kenya ina ndeni yongwa ina ndeni ya China ina ndeni ya US mwana gutinda kuthiurukazia na zie kigerioni alitinda kwimanagite getukamulumia muthere obunka survive ni alarite kigerio ni bisibure yaga kawaida mwalimu ethira wikiao ni tukuromba twiba mami mwana uni etikirwa ruthe kigerio ali kigerio iga certificate. Nataka ni muombe principal nikiwa mmoja wale ambao wako katika hii serikali ya kwamba hao watoto kuanzia kesho wakubaliwe kwa darasa na wafanye mtihani, kwa sababu kama serikali kuna ile pesa tunayoleta ya help, na nimesikia kwamba wale watoto walikuwa wamepata help hapo mbeleni na sasa hivi wameapply tena, hiyo pesa itakuja. Kama hao watoto watapewa hii fees, hii help ambayo serikali inalipa, hiyo pesa itaenda wapi? I'm calling upon the principal to make sure that these students are around in class and they sit for the exams. And I'm going to follow up if they are in class from tomorrow. Toku community kuga gutebu karuthwa skulu nwe ingwa tweo baba I support nendiete tukathi kwa PS niyo nituthiko kunge lakini leo this school the sponsor ni ategete mata na ndakurutwira mwega muno wakona te this school kuna principal ninkuga community to support the PCA as sponsor bwana nkele PCA nikenda kawira kawale atigalitie kagutuleta principal asa ukinampo by September principal ethweko it is very sad not to our donor ila niyo as the signatory of this project to allow the German government na to many other sponsors bakwenda ku develop school yeno into a center of excellency in technical training. Baba bali hali to barabara gereto kurutha kigerio. Sisi kama wanafunzi ambao wako nje, serikali
na watenda haki ambao wanasaidia machuo shule kusoma na kufunzu katika masomo, watuingilia kati, wasaidie kini ikuwe ni shule kuu ambao tutafurahia, ndio tamu ambayo inakuja ndio tuweze kuingia shule. Tuliitishwa 5,000. Kuna wenye walipata kama mimi na kuna wenye wakupata. We were so many. We were like over 400. Shule ilikuwa imeanza kukua. So wenye walipata tukarudi shule. Wengine ikabidi hawana. Si unajua wazazi wengine hawajiwezi. Kuma getiga mungeke maranke ripotera Meru TV rietoka mbeta ndagara. Waigona. Ibwega ndagara waigona nuntu bwa riboti ino na njira enkinyanire kutukira kana riboti ino niyo thirikari ya kaunti ya Meru itongoreretwe ni Governor Reverend Mutuma Mutwethinkia na ithiritwe kidabla kwa kirutani gutira ati ni gukiria ugima bwa mwiri muno ekiririkana ntoba ugima ba maturani kana baba tethegia no maturani na arende kuringana na waziri wa ugima kaunti ino ya Meru ithiritwe kiwa thirikari ni tengete kigina ya kugana gutigira ati antu baba bathia nambere kwa baitetheria kirima antu ugima maturani iba kuraithirwa bwega na iba kwa watu mbaru kinya kirengo cha onkoroki. Waziri wena ithiritwe kinambere kwa gitaria mirandi mwanya mwanya thirikari ya kaunti ya Meru ithiritwe kia kwagirithia ugima kaunti ino ya Meru. Mutui wa Kiambi mewe na riboti ino. Rwangi rwogima bwa mwiri aja kaunti ya Meru rukethete anene kumana na mbanjeti ikirikiro ni ngavana wa Meru Mutuma Mutwethinkia mwaka jwa 2025 riu waziri wa ugima bwa mwiri ndagitari Dennis Muriungi na atwithurite ati kigena giki gigatetheria anene gukandana na murimo jwa nyimba jura juwete mpanga aja kaunti ya Meru na ke Directorate of Council ke department ya gwikira $15 cia department iu ake kenda yombi kuthwa ni kumba kuthwa ikiomba kubango kuthwa kwina mubango jura tugugire tukae elevate cibitari tukathura cibitari inya ke region inya chonde cha Meru mbecha inge iria twikirite mbecha nyingi kigena kia $164 ikuthiria project chonde cha cibitari cha level 4 level 3 na level 2 cibitari ira bwija bukethira na ndicho tweta White Elephant project okejo kethira ke cibitari kaya yake itena equipment kwao Governor Mutuma no ugete cibitari ira chonde chiambiritie gwakwa chiethero ichikuthirwa chiethero ichiguequipwa na chiethero chiena na ndi madaktari ni arankoroki ndagitari Mugambi ugete ati bagatigira baukana na wagi bwanda wakirima cibitari aja kaunti ya Meru chiandawa ichiongeri mwanka region ya $1,300,000 Governor Mutuma na kugura ambulance injero jontu ibuje na ndito ku elevate cibitari level 5 ya level 6 kenda nande antu bombi kuthwa bagato mo kuma macibitari jaja jange kenda bomba kuja level 5 for specialized care ilazima tuketha twina ambulances ila tugweta shipping cost kenda chumbi kwithirwa tuketha twina ambulance cha kungana cha kwithwa ndi mwajie akomba kwithwa ge transport akuma area momwe nkenge arigitani na baba kwiritana mature na bajikene muno ja CHPs riu bari na kia ukenera kwithira ria mbere burune baririkanitwe kiri mbanjeti ya Gavana Mutuma nyume ya kagita guteja no ja munda jwa kirumi antu bangi twikite maanani muno ke budget yetu ni antu bagwitwa community health promoters kana CHPs na inkona Gavana Mutuma no mbiti kwithwa akivekira mbeja cha kigena kya $1,000,000 negana rimolea 11 ke community health promoters barkenda bombi kwithwa iba komba gwita nture ne kuritana antu mantu ya afya na mantu jogi mawamwiri kenda kwithwa gutina mtu nture ne ukwithwa atina information about mantu ya ogima wa mwiri Meru County. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Ibwega mutui wa Kiambi nuntu bwa riboti inu na njira enkinyaniri kuna kunyuma ya bamwe bakari kumira na arasa ulimenje kumeneri mujumbe ndagitari Shando Kumwiti
nuntu bwa kunenkanira nguo cia ndeni na kinya tutambatu otheru indi abamwe bakari bara bethiritwe bakimuwata mbaru bethiritwe bakinamba kwa bakibu magiri na kuthetera mujumbe uyu na kuga ati natie kurumangwa mana matheri. Mwaniki wetu wa Ndeto Jeff Gituma no guturikithiria riboti ino. Dr. Shadrack Kimweti atuote uomba guturetera nguo cia ndene South Imenti ende otukunikite metho tu ategerete ona graduates bonde ba South Imenti iyo bathiko muntu o muntu panti o muntu boxa ejete aja kwariria mubango jora jumete jo mwaro jora nchindene ya East Africa na Africa na muntu ora oeje na project yeje imwekoro on Dr. Shadrack Kimweti Emerton orea uretete mubango jo muthongi mono jo tonu imuntu ungi ndene Africa uyenga bango jojo ijwa kwa twana twatoeje na twatware nguo cia ndene mwanka narua batito kenete mono imubango jo na ndenda kubwira twana twatoeje turare marginalized twataga manto ja twana twatware mwanka twana twatoeje tworeria twatonya nchobine twata sukuru na ndenda kuwa mwanka narua orori kene twana boy child imwe koro Dr. Shadrack Kimweti Simaton kadho nyingi sana nuntu bwa kuona kwagirite mubango juria etite na mbere na ju cyo kumenyera ana ba screw na kubagurira pants na nuntu ria abaguraira aithero ndira na ana ba ariaki lakini thai nkumuchokeria nkatho sana nuntu nya ana ba boys kana tu boys tuteti nyuma nuntu tu boys tukomba kuona tukona suruali cia boxer twacoka tukona vest tukachoka akaba tauru pantira tikunenkerwa antu baba nene pantire nenkerwa ana ba sukuru nontu beno batu na ntikona kwina makosa jari kukunenkera mwana wa mbonsa nontu tikari mtu munene okunenkerwa lakini kiwa mtu munene na kurote nayo tiengo no anenkerwa nontu tikori makosa jari yo kwithwa wina mbonsa kwa ni mheshimiwa Dr. Shadrack nete nambere support first rinde Imaton ete nambere na gutethia South Imenti netuje kira gikuruma antu ni antu bakona ngwe ni kuritwa ndiko gituma antu beta bairinga ituma bakiwanga South Imenti maendeleo ni pant lakini ugeta South Imenti skuru ni gwakwa ila simbi gwakwa kwina mantuja maingi uthika ndene ya nini ya South Imenti kwa turia kariba South Imenti riuga atiri patu nto support two term Dr. Shadrack two term kwanto mbati oringa siasa niba ya tongeria bala bathuri thai kanya barutere amiru ngugi nento 2026 yekinya 2027 yekinya mumiro engwa no kamaka kura ya ora mtu arutete ngugi agucokeria kaigwa gituma kira gikuringwa nontu gituma kira gikuringwa injota bakuona kwina njotera guoka ndene South Imenti na iji ntuko inkai wanjiria gwita ngugeje na nukugwa urantu bakumenya mantu jau kwa ukaja rungika ndija muyuthi ndene South Imenti au kuroka runika mantu ja neta joka pisa Iboye nuntu bwa riboti yenu na bwa mabakari na ara githongwe begwite bakibu mageria na kuati teka bamenete ora wari governor wa county ya Meru kwira Mwangaza endingo gichia Keita Kalibwega na arende betherete weka thoto ngori bwa governor Mutuma Mtwethinkia na munonkuru bakimuromba utigira ate kubathondekera tujira twa guko kithongo tura twatigira tumathai ni ora wari governor kwira Mwangaza. Mwaniki wetu wa Ndeto MC Mwitonga no guturikithiri riboti ino. Akari bakithongo ni bombite kwithirwo bakiromba thirikari ya county iria tongeretwe ni Mutuma Mtwethinkia bakimiraga itu tujira twetu naja uju tutira turia twindene ya town ya Kithongo ni tukwenda kurimwo nuntu tujuritha sewage na mantu jangi tajaria bakiuga batuire kuromba riao kiri thirikari irathirire na no sewage iratherwo ingi muno na ndeto thikire kere bomari etombeta wandan kuma Githongo turea ntukona ro kwariria nteto che Kithongo na kwariria imbi anto ba Kithongo patwire kuririra ka gutura kuririra thirikari ire ario kagita karari thirikari neka aumire kawira Mwangaza mantu ja ukuona majaraja umete njirene na thai umete njirene na njira ikario kwena si wenji njirene
ithina ya kawira mwangaza na batwe itwatwire turi antu bakithongo kumurerera na kumuinira eja gutwe njira izi matiga tigo teja njirene na agiturini twa njira lakini kwarema na kawira kikyo mantu ja moja jaraja atumire antu bamweberia gitine na batwe itokwira mumiru nerewe uma teka twamena akawira ojo twamumena era nontu bwa mantu jaja ero enje turini tutu tujira tumire ate kwenda ero ite rukonjirene ate kwenda na ndi akinya tu next end tu twamweberia John Tako oni nditalangue cleaning kedi mate yaja tutumba yata ou itu ikaya ke dustbin na yachoka yakagita ate ya kayuko yageta yatewa munene urorungamirite rukoro itewa naja ate kuria ukabwata nimbitawa Paul Mwetio Ntwinoti ndi muriti biashara Githongwa kwetu Githongo na ndi mugithongo market ya na ndi batu challenges twethero twina cio muno itujira twetu twanyunjure na twethero tuthuki kwichembe no ntona ndicho kataka kaka turungi thai no kwa na imatha matherio tumenya kinya injira imatha na tekaka gonka in fact ukata tujira ne tunde turatu kucoka kwa nyunjure tunjure nyume ya nduka tunde uteka jira kathere tuvuru kinya kamwe batu ewi no thinera twinene na tukomba kuona muntu gututhereria kanyamwara kaka buru twaromba thirikari yetu account no ije tuthererie tujira tutuburu kinya kitinka kijita no gya kurukire kurukari mwakyo gigitabura gigita no mathaja ujari na no ntono kuona ntu bathukangitia no ino kwa ere ino kaichitho ore kwigwa gwitethia kinya urito kethira kajira kaguteka kurukira kagukwana katigira kanini kagukurukirwo ina maguru ugakurukira kiriko no utaike kulingana na rukorwa ruriku kwa twaromba batu buru thirikari yetu account ni je tutethie tuthererio tujira tutu sibitani ranenere endo tutu atika kwaju atana rukono kona ruina aja ano no na bakwija na tutu atetheka to rebo atunene sibitani na aja rukoro ingia na tukaja gutugita hospitali nubu kwenda na jau ni jondalikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ngikuripotera kuma Central Imenti Meru TV. Bwega atongole bantu arume kumanara ntereche bori bethiri to bakroda muchemani wamwe kwariri mathina maramegwite makirumagira kana gakaiji na bethiri to bakiwa kana gakaiji kethiri to karumiriti mathina nkabo bakerira mantu makoneni na ndawa cia kurebia mantu maingi tu maige na kanaka na ara kinya ntongori mwanya kumakira thirikari nende na kinya thirikari ni bethiri to bakinambe kwa bakewa tanagira amwe kuona ni ile kuwata mbaru gikundike kana muchemani uyu wa kwariria mwana mwii mwandiki wetu wa Ntheto Mwendo wa Laibuni na wena riboti ino akoro na ndaka kuma ntora yontulele wa ndini atima ugishigo mbunge kia Bore ni babwethete mucemenana na arabari na moroto yo kwariria mantu kathumba yara yarumirite mtu murume mtu bakuwa mecemano yigetana mbere kuthithika kaita kwa kaita atwakara ndi twarija tongeria na kuruba ntureji tuona kana kaiji kaurite nio tuonere katuthithie gikaro ikenda tumba ucuriana na tuore nina twaurire na ina turirite mucemano tukari na muungano junthe kuma nthaka na kurubau na mucemano tuja na aru aki imicemanio ya ntuko wa ntuko na gita kwa gita no ntukamitire tuthithitie ti kamiti ya kuthira ikamiti permanent iturategete tuona ana betu tuno betite muno borite nchobine ana baurira bangine na mantone amaingi mwanka na aru akinya bongo bakuga na tukwaria bongo bona thina cia bongwa na tukaweza kuwa na nafasi mzuri wakatoa mambo yao kwa kiwazi katika hii vita ya kuinua mwanaume ama mtoto wa kiume. Lazima kwanza familia iwe pamoja. Jambo la pili, community ama jamii iwe pamoja katika hii vita.
personal ntomurume we na ntomurume ambwene ni nyete gukumwa mukarumo na gucokinya bongero na gutheko na ishwenge era inadhina aja kabisa ndene ya mturiri ne drug abuse kama ngiki na ndio ngeli kumba na biyo byanda kwa mwitone na bikanda mindene yetu na ila bina nunda nandaka administration tafadhali takani mokateo the production of bangi in the shamba akore batu abe ai batu no tukata kuera kureja kuromja kuromo ndo ona ote mtakona tutakakoza na miaka hata gota mongapo dabe na kurene nagi tromga Nige karoge kojeri ni mumbungu wa bore rende kiri mogambi arawete aetana mbere kuwata mbaru anto arume na nikendo atiela munombe umbethe ni bosia banyana wagagio amono tumiri bonda wasiambo gita kurubata na mkwaga ile kiaririrwa wakiseme sana wanaongea maneno ya maisha, wanaongea maneno ya familia, wanaongea maneno ya urithi, wanaongea maneno vile watachunga boma. Unapoona iko shida kidogo, lazima tuanze kukaa chini tena. Ukiona wazee wanaenda njia ile, vijana wanaenda njia ile, wakina mama wanaenda njia ile, kila mtu anajipanga kivyake. Mimi ningehimiza mkiwa the community, na tunajua yale mambo inalemeza kuendelea kwa kijana mvulana, na mmeyataja hapa, moja ikiwa ni pombe. Tushirikiane, msipoint vidole huko, tukiwa community, sisi law enforcers, administration, gawa fraternity, tushikane mkono ndio tuweze kuondoa hiyo pombe haramu mahali iko. Nkiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wa Laiboni. Bwega mwendo wa Laiboni nuntu bari botinu na ibwega kana gakaiga kaina mbere kwa gikagirwa nuntu kagitakara ikonekanire kagatigitwe nyuma ama na koguo nuntu babata gutigira atiga koina mbere kwa kiwatagirwa na wikirwa tugira kana riboti ino ndi thirikari niyo nigitwe ikigawira na botigira ati ni gukiria kithomo muno na njira ya gukiria bia ana muno kagitani gaka nara akiaria minister wa kithomo ntere chiamiru kirimatinda mame tuma kithina mbere kina mbere kuwa kinyere bwe na gitumi kanibwa gitumi utigira ati ana kana bia ana biko ina mbere kwa bike watagirwa na wikiro mwandiki wetu wandire kore kaire mutu wa kiambi no tubangirite riboti ino. And so far we have 140,000 participants from various schools across the country protected, and so far the team that is handling, the committee that is the national committee that is handling it has done a superb job. We've had no incidences of indiscipline or of any other nature, and we are just cruising towards it being successful when we complete on Saturday. The national festival is actually funded by the Sports Fund, and we work with them to get the resources from there. This year, the fund is supposed to release resources equal to about 250 million, but it hasn't come. I'm working with them to see that it is released so that the payments can be done to the various players. And so we are working as a government together to ensure that, because of the way the calendar is, we couldn't wait for the resources before we do the function. So we are proceeding with it, and we are handling whatever challenge that is coming to ensure that there are no hiccups going forward. So we'll be able to deal with it. Funding is available. And of course they have requested that because of how talented our children are and the high level of performances that we've had, that perhaps it is time we thought about creating an academy, academy of creative arts nationally, so that when these students finish and those who are talented enough can proceed to get training in that academy, for them to continue advancing their talent and for them to be able to benefit from that particular talent that they are actually competent in. So it is a conversation, I think, that whose time has come, and as a government we will explore the possibility of actually establishing a national academy of creative arts and music. Ibwega nuntu bwa ribotinu na ribotinu gitu kinyegi muthia wa maratu kubangirite kirimetha yetu ya ndeto rukirirwe muthikatho chimwanya nuntu bwa kuraitha Meru TV tibira yethiretwe gitamba na gwitikirika kunde kathetuni kamo Meru utikathi kuraya nuntu nguchokera kengo tumurika mara mekiritwo rito na mara makoreretwe rangi ndeni ya mangathiti. Good morning.